Halor ke jingpan slam ke sorkar ban penmi ke result thungkam jang ke district selection committee kebeladap ban pelat naduk ke senam arhajar arfuway arhajar arpuar kinong elam ke riboy people's council lambat ke meglaya people's social organization hak arpun reu tarik urampang arhajar arpusau kila penbana bagian penlong daga jingeki de ke besyongkalan mongor hak jaka persya ke office u deputy commissioner ke district riboy hak south tarik uleber namar ke jingbam patiaw ke jingdawa ban pelat no ke result jang ke jingtapkam lengba ke DSC Habakran hikilat patai kubor, u Jason Lennox nongrum u Presiden ka Riboy People's Council. Uli itu, bawa dadian ke jenglit benikendo ikibor peniat distrik dagi bobon terligi kenhun seng balang, bandawa ban penbenano ik result jong ke eksamen DSC. Dari hadu kini kisngi, kam syumladon kanu kanu kejeng syumkia, nakaliang kesorkar, kam tam kibor peniat jong ke DSC. Uli turu bagaseng keladap ban ajeng mut chairman ke DSC bantung no da unong ai ketien ne spokesperson ban pensyai sikipat ba halor kidau balapan slam ban penmi ke result ban nakaliang chairman ke DSC udah pediang yang kejeng ajeng mut ndre ke neru lei bakam syumnadan kanu kanu kejeng syimkia nakaliang kibor peniat Kumta keseng galasyim ya kenegarai bagan penelong da kejingeki da kebasyongkalan mengor hakmat ke Indo Stadium keberan marjan bat ke office deputy commissioner ke distrik Riboy haka sautrik ulber haka ba nakaliang keseng ke khot ya wer ya barok kikun samla wat kam wat jam bat ki kimeki kepa keberan kejing sokya bakin manis nok tilang haka ne kejingeki bandawan ke sorkar bagade ban penmi no ya ke result jong ke DSC ngishim baka DSC kali ke win pring ki exam ka ba ailat ki kun samla bakin yo ki kam habaki lat apo jeng district ten ri kum kalong menne mentah ni yo iba kalawe jeng ki kun samla ka dona pring ka jing ka jima ka crowd nomor ba ngimtip lanu ngin yo ya kata ka exam habangi keren habide bakan ka exam ba ka result DSC kamdi ka batmai kum ba ki tip ipai ba dak baburom ki babun ki kenhun sang malang ki ba don po juga district ki lai kendu ya ki chairman member secretary nakawi ko por syakwe pat henry habangi budin dengan ka kam ni yo i kumbagi ya keren ni ka ju iskaju pat ka bakut ka dai tang ha ka jintho ha chairman lanu member secretary juga take committee ka bagi kedau te hadin bangi la ya puson kum ka seng ngilak sungdei ban mi syahmat mi syamadan ban penbore ka sorkar bahkan pelaj no ya ketika result but haka ni kajing kendu ke baladap lengba kajing tho ngelak kedo tak basyai baki lain department hapo jongka district kin submit no ya ketika roster but ka DSC kan yo ban pelaj no ya ka result ha ubnai balai lada di baki lain department kila ban submit ya ka roster ha ubnai ubaan ban ya thu ya kedau kai kedau but hai kita kijing wit kiba ngimla syu ban pemi ya kan result what hadin license duna ten rei what apring gajing ajing mut akitu kipor ya kaba ucaman upedian bat ula airu ya gajing pentikna ba ngan sa thung iwi i spokesperson baina ya kata gajing pensyai wong berkata kadi gajing mut kaba bahatam te bat nyur ngis ngo bakalong positif bat nyipediang ya ka ba ka komite ki por bai kendu ka pediang ya gajing ajing mut ngingi kemen ngidang mut bakan long kumta kala ikran henry peuse hadu menen kat mangidang ya kran ru ngatarai ngimpat syum layo kino ki update habide bat ketika kam te dei na kata nakaliang juga seng ka Riboy People's Council ka MPS or Riboy District Bemen Swing ngila syim dakarai ban mi no syamadan shisndon ban penbori ka sorkar bahkan pemi no kita result bat kata karai jungi kelong ba nyen ye syong daka sit in demonstration ane kata jingi syong kelan mongor kaban sedang nadu sauterik hakapor katwe beje men step hangti haplau jongka indoor stadium halat DC office kane ka bangi keren menta abanya syong kelan mongor kamdei naka benta jongka seng kamdei namta ka interest ka jing bhaji miat jomi hei ya kane purely naka bukhit bensim ni address namar bangi smokia ya ki kun samla ki jomi banah po jing district ber kam tambe ka jela borok away kai ka bangi mut ban kentu long ba kane ka por ka benta ka long ba haga ni ka sauterik kum ka seng ngikmi unti ba ki candidate dak ba buruk dak mesim juga jing suret ki candidate kane kadi namta jongpi ki kimi ki pa kane kadi namta kalawe jongki kun ki jongpi
ki henmen ki para ki nong ilam naga district kadi ke jingketu ke barit ba ale ngini asno tilang hakadi ka south khanang ba ka sarkar kan dasngap mat kan da burom ya ka jingsno ujongi ki kenhun ki badon hapo jong ka district ki ba persyang ban pensngo ya ka nakawi ka po syakawi pat ya ki jingi jongi samla pule ki jongi